Bave se najlepšim poslom na svetu. Pretvaraju snove u uspomene. Domaćini nezaboravnih iskustava. Prijatelji koji svakoga dočekuju raširenih ruku. Čuvari tradicije i stvaraoci budućnosti. Tihi heroji koji Zlatibor čine posebnim. Neimari, borci, pregaoci, dostojni imena Zlatne planine. Hrabri, istrajni i svoji. Rađaju se sa zlatnim rukama i zlatnim idejama. Sa ponosom grade Zlatibor, gde su ljubaznost i topla reč domaćini, a tradicija ono što povezuje i spaja. Sa gostima dele ono najlepše što im je priroda darovala, jer Zlatibor je više od planine. Zlatibor je dom.